Bismillahirrahmanirrahim. Ja ću samo, poštovana ekscelencijo, gospodine ambasadore, gospodine gradonačelniče, dragi moji sugrađani, par podataka vezano za jedan drugi aspekt ovog svega. Znate da na prostoru onog male površine Gaze trenutno živi između 50 i 80 hiljada hafiza Kur'ana časnog. Znate li da na tom malom prostoru, i to je najveći broj hafiza Kur'ana kad je u pitanju jedan makroplan na Dunjaluku. Znate da na tom prostoru djeluje 670 škola Kur'ana. Znate li da se tamo rađate i umirete u ratu? Mi imamo, ja evo lično i mnogi ovdje među vama, to životno iskustvo gdje uvijek kažem prijateljima, u one 4 godine života u tom vremenu više je sadržano nego u sve ovo ostalo 30 godina. Više je sadržano onog što bi trebalo biti čovjek. Naravno, brigada pokreta Al-Hamas nastala iz političkog krila muslimanskog bratstva mene duboko podsjeća na 7. ja ko komandant, evo kažem i ambasadoru, ali ko čovjek stavljam se na raspolaganje u datom trenutku da im se pridružim. Svijet meni glava nije usijana, ali svijet je usio glavu. Nastavi li svijet podržavati Izrael, desit će nam se svim ljudima katastrofa. Naravno, ne stoji Izrael sam. Jasar Arafat je jednom rekao dobru činjenicu. Mislio sam, kaže, da je Palestina okupirana dugo vremena, onda sam shvatio da je svijet okupiran, da je Palestina slobodna. Činjenice da raspolažu sa 52 nuklearne bombe sigurno ih neće spriječiti ništa da u slučaju intervencije bilo kojih od država muslimanskog ispali. Nisu nosači aviona došli da odbrane demokratiju, nego da odbrane globalizaciju u kojoj ćeš čitav život raditi da bi imao krov nad glavom i prehranio porodicu. To je svijet koji teži da nam se svima implementira. Selam šehidima Gaze, izdržite braćo, selam iz Bosne. Alejkum selam.